encwadini kaLuka kulamavesi. Uverse 20 kuLuka chapter 10. Kuthiwa athi uJesu kuye kubo laba bantu. Igama lomuntu lilotshwa ezulwini mhla ethatha uJesu. Mhla ethatha uJesu uthe umama uthisiwe wathi ukhona onjani abaphamisa izandla baphakamisa abantu. Mhla uthatha uJesu azophakamisa isandla kaze uyasisola kaze uyamtshela uNkulunkulu uvele nje ube muhle. Lalela la ngisho ngathi azolozini noma ungenzani kuNkulunkulu bamuhle uvela kuthethelele umusulo kuyisola ngezono zakho vele uyivuma izono zakho kuthethelele bese wonke umuntu ubhalwa kule ncwadi ezulwini. Umuntu ethatha uJesu ubhalwa kule ncwadi nayibona le. Manje wathi awuho mana angiyeke leyo kwa home affairs mana uyabona kule ncwadi bawuthatha uJesu ukule ncwadi awuna Jesu ukule ncwadi wonke umuntu osemhlabeni wakwazalwa nomunye wakhipha isisu eqabele nendoda yakhe igama lakho elila nowalahla ingane wavele wayikhipha wahushula isisu wayetoilet wayifaka ngekhanda wayithi dlwaya ngabonwa muntu ikula ezulwini wonke amagama abantu esake sababona nesingakababoni bakuphi bakule ncwadi kule ncwadi enkulu enamagama ethu sonke le ncwadi nani ngishiya kuthiwa incwadi zazenani bese kuthi lalela bese igama lakho liyakhishwa laphaya kulolu titi lwamagama lukhishwa ngubani la nguJesu ngegama lakhe ngegazi lakhe bese leli gama lakho liyalotshwa encwadini yokuphila lizohlala esikhathi sekule encwadini yokuphila thokozelani ukulotshwa kwamagama enu kwamagama onke lana abantu abakhona emhlabeni bayakholwa abakholwa bayabulala bayadlwengula bayathakatha bayaloya amagama abo alana mhlambe nelakho usindisiwe liphakathi komuntu oloyayo nomuntu obulalayo mhlambe lakho liphakathi laphakathi umakhelwane wakho kodwa mawuthatha uJesu igama lakho liyasulwa la liyobhalwa la ibo bonke laba basindisiwe bala bonke laba bamamkele uJesu wayinkosi nomsindisi bala banekathulo bala bade bamnyama bala as long as basindisiwe banemkhaba banayo imkhaba bala bazinyama enenoni nopelepele balesindisiwe bala ameni uyahlupheka wathi usindisiwe ula unemali unamali ula ameni enye incwadi bese kuba yile kuthiwa incwadi zezenjani sokeza kalana uJesu umile la ayasiphelele nje ithumalo yakho ayiswakali kahle abanye bangiphazamisa manje ngokukhuluma basuke bakhulumane ebandleni Nkosi yami lethi iBhayibheli ndababa sizovula incwadi hayi Nkosi yami yabona leyo ndaba ngiyithande ayifike ngiyithande ukuthi incwadi sizovula kuyofike kuvulwe le ncwadi le enelisi yabo bonke abantu ifike ivulwe lale enabantu abasindisiwe yenzenjani ivulwe nalena bonke abaright nabangeright enzenjani ivulwe bese kuba ile iBhayibheli sosifulela ngalo lenziwe njani nalo ivulwe bese ziyavulwa emveni kwalokho akasizobe kobe sekudlala ikhasete siyayibona wena ayikho intombazane mhlawumbe ngiyankanisa hayi la abekho la
uyintombazane uthatha indoda yomunye umfazi uyakhala ngawe. Uyayithanda uhambe ebusuku awubonakali. Ake ngahlala ehostela. Ngangingahlala ehostela wesikhaya. Ehostela kuye kufika amantombazane ebusuku esikhathi sobandlululo. Ngizwe uyakhumbula afika intombazane ifake ijazi sigqoke uyabona shaya isigqoke ikhomomane uyabona into mayihamba nje ngiyakutshela wena. Engathilo ngathi umfana uyongena ehostela kanti intombazane. Ayithi khaseti izobonakala. Kuthi nasi isigebengu. Ayithi nami ngiyongibona nami. Ukuthi ngiyalithwalela leli bandla. Ngiyobonakala sengihamba ngiye enyangeni. Kuthi awubheke lo mfundisi wethu. Wathula ngo-2003. Iy'ncwadi zoko zenjani? Zavulwa. Seyivulile iy'ncwadi. Ebesethi incwadi amahubo 139 ithi igama lami lalotshwa. Leyo zibafundise emngcwabeni. Insuku zami zalotshwa elokukala nolokufa. Ngiseyihlule likamama. Unesi omkhulu unesi lo wayibeletha ngamakhandlela konjubani lo waya aphatha ithoshi abelethise ngethoshi lo waya ugesi akubukho wena waqalile kuzale ubani umsholone lo uTJ belethisa ngekhandlela kona abanye wafanele amagama akubo wona omakhandlela. Amen. Ziyalotshwa insuku engakasho uTJ ukuthi wena ukhulele wena kodwa uNkulunkulu wasetha njani insuku lapha. Wayiloba elokukala lokho wabala kulelisi. Lalela kulelisi vele ukhona. Vele ukhona nonke la likhona kulelisi. Mina ngisekho la. Angila angisekho la. Bese kuthi lithi iBhayibheli lana amahubo 69 verse 28. Athu abasethi umlobi la ingalotshwa abaphilayo nabafileyo abalotshwa kanye. Akufanele la kube khona abantu abafile ngathi abasindisiwe nabangasindisiwe abasafuneki la. Mase kuvulwe lencwadi sasemhlabeni la. Ingezo kaNkulunkulu kathi zimalana otende bemalana ofundisa ikhali bemalapha ofundisa ukuthwala bemalapha ofundisa umungalo bemalapha bonke bemalapha eshuba livangeli bantu besho ukuthi baphathe phuma lapha ya ngena lapha ya phuma lapha ya ngena lapha ya. Amen. Bese lithi iBhayibheli encwadi ka-Exodus athi uMoses uNkulunkulu weNkulunkulu mawungafuni ukubathethelela laba phela ulisule igama lakho. Ebesethini la incwadi ka-Exodus esishilo ebesethi uNkulunkulu no ngisula mina obonileyo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi igama lakho laphuma lapha langena ngcolisa incwadi yasezulwini. Lalela langena la wasimaze njani emhlabeni usuyona suyabhenga. Nkosi yami ubundindwa abakithi uyintombazane nje encane neminyaka ewu-19 usuqoba abantu abawu-5 kanye iphoyisa leli usikafa alokunye noku bese bathi mawona la lisuke la igama lakho lithi liyobuyela lapha. Wanoni le. Bese kulaba uLuka chapter 10. Bese igama lakho lilotshwa mhla wamukela uJesu lisulwe lona balithiphaza la alithiphaza uJesu athi kwe. Nkosi yami lindize lifike lapha lithi kwe. Ake sengizohlala phansi sibayela bese ikhona lento le eAEC iyaphila nakwezinye indawo bathi abantu sebesindisiwe lapha bese sithi thina abafanele ukuthi beze la abafanele nje ukuthi bazokhonza. Lalela le ndoda le ifikelana ixakwe isithembu sayo ila
nabakhosikazi ayawakhona akithi. Sayafika amadoda. Usazoyicela lento emadodeni uzoyicela. Ibhalile kumlanga athi ngifuna ukuyicela ukuthi obaba bahambele emakhaya. Omama ngomgqibelo bahambile ngoLwesine bahamba imizi emibili. Praise God bomama. God bless you. Happy sivakele emakhaya. Ukuthi nawe sayifika le ndoda fasifike siyinika uJesu le ndoda le inani bazalwane icabo esithembu bayala abafazi bayaloyana abafazi ibisithatha uJesu le ibisithi hey abafazi bami sangithatha uJesu nibheke esikhogweni nabantu emfuna uJesu ibisigama la Chiakini nayi nenkosikazi le bayayithuka uyinyumba uzali wena iyapha thatha omunye wena mntanami ngoba lona kazali bawuthatha babe baningi abafozi bacabane baloyale khona lamathakathana ahlebane khona la abesetha omunye umfazi la osesithenjini Jesu ngifuna wena labo mama labanye abanye noma bangangiphetha kodwa mina ngifuna athi uNkulunkulu yes uJesu athinteke lithi igama lakhe sifike thina simqukule igama lakhe lapha sithi ku dustbin babukizwe lithi banevakeni kodwa sengiqedile intshumayelo yakhe ezincwadi zizovulwa kaze lakhe igama lilapha noma lakhe igama selasulwa lilapha mhlawumbe igama lakho laba lapha wabuza ubumnandi ukuthi igama lakho libe lapha wagcina futhi waxabana noNkulunkulu lasulwa igama lakho labuyela lapha izincwadi zizovulwa amen kayini intshumayelo Mbhale mabhalanga kaze lakhe igama lewo. Ngabe nilotshwe kule ncwadi. Lithi iBhayibheli. Bonke abalotshwe lama befundwa kwathi lalela kule. Bonke laba balotshwa lona wake waba lapha wabuyele emva. Vele uyesikhogweni. Lona vele unjeni uyaloya uyesikhogweni. Vele lona unjani uyesikhogweni. Vele lona vele lo uthatha umbila lo kaMathenjwa uyesikhogweni umbila lo athi uthwele indoda uyesikhogweni bese lithi iBhayibheli bonke laba bantu la bazoya esikhogweni bonke ababhalwe la mntakaba uma wake waba la waya la waba uyela ke la ithi Jesu siza mina Nkosi igama lami lihlale lilotshiwe encwadini yani bonke laba bezenjani bafa amagama abala bonke babe esikhogweni njengoba incwadi inkulu ingama okay bese uyiwa kule ncwadi athi Jesu udalika karambi ngoba umndeni kaJuda wadabula amazulu waza weze emhlabeni wahlala esuniseka abaliye wafa kufa kwehlathi walileke esiphambanweni nezelelezi shengavangele uJesu wena thisi wena ukuthi singane ngene ukuthokozela wenkosi yakho baba umkhize abantu ukufundisa iklasi lapha ngene ukuthokozela baba uMathenjwa noma usugugile kodwa ubudumisa ngene ukuthokozela makhothamba unesikhwele ngeAC awufunife ngene ukuthokozela bonke laba balala bese uyabathatha uJesu bangene ekuphileni okuphakade bonke abalapha bayokhala ukukhala nokugedla kwamazinyo nasa nisihoko naliya niqhibela ivutha umlilo laliya kodwa laba bese bayathokoza mhlawumbe ngathi kukhuluma ngomakhongo kuseyaphuma uyaphuma emsebenzini nawe usebuka kancane seqifile babona nje mayisebenza uqifihla nje ongqongqoshe nje ubaqifelile umbuze basiphuma la uyabatshela ukuthi bafethu ngiyaphuma manje ngithandazela abazalwane